Rwanda UCI in talks to host World Tours in 2027. Ni umutwe w'inkuru erutse kwandikwa mu binyamakuru hafi ya byose bikomeye ku rwego rw'isi. Ni inkuru ivuga ko igihugu cy'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamahanga ritegura amarushanwa y'isi y'amagare UCI bongeye kwicara ku meza amwe. Ibyo urabyumvise? U Rwanda na UCI bongeye kugirana ibiganiro biremereye cyane kandi bihenze byo kongera kugarura amarushanwa y'amagare y'isi inaha mu Rwanda. Mu gihe bamwe barimo batekereza ko amarushanwa y'amagare akomeye ku ruhando mpuzamahanga nk'aya UCI azongera kugaruka i Kigali mu Rwanda mu myaka itari munsi ya 50 iri imbere. Iba benshi bakabivuga bakanabihamya bagendeye kuko nta gihe gishize u Rwanda rwakira amarushanwa y'isi y'amagare UCI World Championship y'2025 yakiniwe i Kigali mu Rwanda. None mu buryo budasubirwaho byamaze gutangarizwa isi yose ko u Rwanda ruri muri diri hambaye cyane yo kongera kugarura amarushanwa y'isi y'amagare inaha i Kigali mu Rwanda ejo bundi mu 2027. U Rwanda rugiye kongera guca kandi gahigo ko kwakira amasiganwa y'isi nk'aya ngaya aricyo gihugu cya mbere kibikoze ku mugabane wose wa Afrika, kuko kugeza ubu irushanwa ry'isi ry'amagare UCI World Tour nirirakandagira na rimwe ku butaka bwirabura bwa Afrika. Binabaye byaba ari mu 2027 bikabera i Kigali mu Rwanda. U Rwanda rukomeje kwandika amateka akomeye cyane aho ibindi bihugu bigera bikitinya, u Rwanda ruba ruhari rwonyine kandi ruhagaze rwemye. Hari amakuru nkura mu nda y'isi avuga ko iri siganwa riramutse ribaye ritazagarukira i Kigali gusa ahubwo rizakomeza rikagira no mu ntara n'abatuye mu bice by'ibyaro rikabageraho. Bimeze bite iby'iri siganwa? Aya marushanwa y'amagare UCI World Tour biteganywa ko rizabera i Kigali mu Rwanda mu 2027. Ni irushanwa nyabaki, rifite ingufu zingana gute? Ni icyo u Rwanda ruvanishamo ibindi bihugu bya Afrika ku buryo rwakirwa mu myanya yahoze iteka isa nk'aho itagenewe abanyafrika? Kwakirirwa mu Rwanda ni iki bizafasha u Rwanda n'abatura Rwanda? Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni wabararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. U Rwanda ruherutse gukora amateka ahambaye cyane yahabuye isi yose, kuva ku bihugu by'abaturanyi kugeza ku bihugu bya kure, ibizwi n'ibitazwi ku ruhando mpuzamahanga. Isi yose yamenye ko amarushanwa y'isi y'amagare UCI World Championship y'2025 yagombaga kwakirirwa i Kigali mu Rwanda, kandi koko ibyo byarabaye mu maso ya bose. Ibitarashobokaga u Rwanda rwarabibashije, rwakira amarushanwa atari yarigeze yakirirwa ahandi ku mugabane wa Afrika, kandi yaramaze imyaka isaga 100. Ariko muri icyo gihe cyose nta na rimwe bigeze babona Afrika nk'ahantu heza amarushanwa nk'aya ngaremereye yakwakirirwa, kuko bumvaga ko nta gihugu na kimwe cya Afrika gifite ubwo bushobozi bwo kwakira shampiyona nk'iyi. Ubusanzwe yakirirwa i Burayi n'ahandi hake cyane mu bihugu bikize kurenza ibindi ku isi. Niyo mpamvu aya marushanwa benshi bakomeje kuyatega iminsi, bati u Rwanda ntabwo ruzabibasha rwose. Abandi batangira gusebya u Rwanda banyuze ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko rwose nta kintu na kimwe u Rwanda rufite kirwemerera kwakira igikombe cy'isi cy'amagare. Ariko ibyabaye ubwo aya marushanwa yabaga byatumye u Rwanda rwandikwa mu itangazamakuru ry'isi yose. Ibyamamare ku ruhando mpuzamahanga byabashije gukandagira i Kigali mu Rwanda byatangiye gutangariza isi ubutumwa bwuzuyemo gutangara. Buri munyamahanga wese wabashije kugera i Kigali n'abandi barenga 350,000 barebye iri siganwa ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga barikanze. Babonye u Rwanda rwa nyarwo rutandukanye n'uruvuga mu itangazamakuru ryo hanze. N'u Rwanda benshi binjiyemo bazi ngo bagiye mu gihugu gikennye gutyo gusa kidafite aho gihuriye n'iterambere mu ikoranabuhanga. Ubyumve neza ko n'abakinnyi ubwabo baje bazi ko bagiye gusiganwa mu mihanda mibi kuruta iyindi yose bigeze basiganwamo.
bumva ko ari ahantu bagiye kurwarira za malaria bakaremba cyane. Ndetse rwose abarenga kimwe cya kabiri cy'abari bazi ko iri siganwa rigomba kubera mu Rwanda bari bazi ko iri rushanwa ry'amagare kwakirirwa mu Rwanda bizaba umunsi umwe cyangwa ibiri maze rigahita risubikwa iminsi isigaye igakinirwa ahandi Burayi. Ababirigi baratangiye no kwitegura rwose bazi ko rizahita rikomereza iwabo. Ariko ibi byose byacishijwemo umurongo utukura ubwo ababivugaga n'ababyumvise bose bakabyemera. Bururukaga indege bagakandagira ku butaka bw'u Rwanda bajyaga bumva batarabona. Abakinnyi bakibona imihanda bagombaga gutwariramo amagare basiganwa bahise batangira kumira amazi. Abavugaga ngo u Rwanda rurakennye batangiye guhamagara iwabo ngo babagurize amafaranga ngo bakunde babone amafaranga yo kwishyura amahoteli yo kuraramo. Bamwe bagize ngo indege yayobye iparika kandi hano runaka i Burayi, bakabona ibikorwa remezo biteye imbere bakagira ngo si u Rwanda kuko runateye imbere kurutaho bamwe muri benshi bari baturutse. Mu Rwanda bahabonye amahoro batigeze babona ahandi hose mu isi, bahabonye umutekano, bitegereza neza uburyo urindwamo bifata ku munwa. Bamwe mu bakinnyi batangiye kuvuga ko imihanda babonye i Kigali mu Rwanda yabaryoheye kuruta indi yose banyuzemo hafi ya yose. Muri aya marushanwa u Rwanda rwigaragaje mu isura benshi batari bazi, kuko nawatekerezaga ko ibintu byiza nk'ibi byaboneka ku mugabane wa Afurika. U Rwanda isibye kuba rwaranditse amateka nk'ayaremereye cyane aricyo gihugu cya mbere kibikoze kuri uyu mugabane wose wa Afurika, bikaratanga icyizere cy'uko amarushanwa nk'aya ngaya yazongera kwakirirwa inaha ku mugabane wirabura mu myaka runaka iri imbere. Aya mahirwe u Rwanda ntabwo rwigeze ruyaterera inyoni, ntabwo rwahagarikiye aho, rwahisemo kuyabyaza undi musaruro. U Rwanda rugiye kongera guca kandi gahigo ko kwakira amarushanwa y'isi y'amagare y'ibihumbi 2027 ni UCI World Tour. Utese byagenda bite kugira ngo u Rwanda rwakire ibikombe bibiri by'isi by'amagare mu myaka 3 gusa? Dore ibi bikombe bibiri by'isi byombi bitandukanira. UCI World Championship erutse kwakirirwa i Kigali mu Rwanda ni igikombe cy'isi ariko gikinwa n'amakipe y'ibihugu, naho UCI World Tour ni igikombe cy'isi gikinwa n'amakipe yigenga. Mbega reka tukite igikombe cy'isi ariko cy'amaklub. Ubwo abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru bo turajyana 5-5. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere kigiye gukora ibi ku mugabane wose wa Afurika mu mateka yose y'amarushanwa. Gusa iki cyo kiremereye kuruta ibindi byose kuri ingingo cyatumye isi yose yongera gutinya u Rwanda. Ahubwo birasa nkaho kuva kare hari icyo twagumye kwibeshyaho. Reka dusubire inyuma ku ntangiriro y'iyi nkuru y'u Rwanda na UCI mu biganiro byo kuzana amarushanwa y'isi y'amagare y'ibihumbi 2027 mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo navuze byose byari byo nakwibeshya kwabayo, ariko mu kuri kwa nyako abenshi batabashije kumenya basomeye inkuru nuko u Rwanda rutazakira igikombe cy'isi cyose cy'amagare gikinwa n'amakipe mu 2027, ahubwo dore ko bishobora kuzagenda mu gihe ibi biganiro byakwemeza neza ko amarushanwa azabera i Kigali mu Rwanda. Mu 2027 u Rwanda ruzakira hanze irushanwa rishya ry'amagare, ariko iryo rushanwa naho rizaba rihuriye na Tour du Rwanda. Ryo rizaba ari rinini, rifite ingufu kandi riremereye ku rwego rw'isi ku kigero kingana nk'iki gikombe cy'isi cy'amagare. Muri make ni igikombe cy'isi cy'amagare ariko kizategurirwa mu Rwanda, kigategurwa na UCI ku bufatanye na leta y'u Rwanda, wongeyeho n'abandi baterankunga biganjemo abo mu Rwanda bashobora kuzaba barimo nk'isosiyete y'itumanaho ya MTN, isosiyete ya Rwandair, uruganda rwa Skol, banki ya Kigali, ukongeraho abaterankunga bandi ba Tour du Rwanda. Kuri urutonde ukanongeraho n'abaterankunga bihariye bishyira hamwe mpuzamahanga ritegura amarushanwa y'isi y'amagare ku isi UCI, bari mu ruganda rwa Shimano rwo mu Buyapani n'uruganda rw'amasaha rwa Tissot n'abandi benshi cyane basanzwe batera inkunga UCI. Aba nibo bashobora kuzashora amafaranga menshi muri iri siganwa mu gihe abaritegura bahitamo ko ryabera mu Rwanda. Ubusanzwe amarushanwa nk'ay'isi y'amagare akinwa n'amakipe akinwa gute, mu buhe buryo, gihe ki? UCI World Tour ni isiganwa ry'isi ry'amagare riba buri mwaka rigakinirwa mu bihugu birenga kimwe, rikazenguruka Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ya ruguru no mu burasirazuba bwo hagati. Dore uko bigenda. Irushanwa ry'isi ry'amagare UCI World Tour ni uruhererekane rw'amasiganwa ahuriza hamwe amasiganwa agiye atandukanye akomeye ku ruhando mpuzamahanga, by'umwihariko abera i Burayi nka Tour de France yo mu Bufaransa, Giro d'Italia yo mu Butaliyani, Vuelta a España isiganwa ryo muri Espagne, Tour of Flanders, Les Bastogne-Liège ryo mu Bubiligi. Hakiyongeramo amarushanwa mu bindi bihugu by'i Burayi nka Netherlands, Switzerland, Ubudage, Ubwongereza, Denmark, Norvège, Poland na Luxembourg. Rigakomereza mu burasirazuba bwo hagati
mu marushanwa arimo United Arab Emirates Tour, Saudi Tour na Tour of Oman, ukongeraho amasiganwa yo muri Aziya arimo Tour of Guangzhou yo mu Bushinwa na Japan Cup, rigakomereza muri Australia muri Tour Down Under, rikazenguruka rikanagira muri Canada mu masiganwa yitwa GP Montreal, ndetse ryahoze rinagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya California mu isiganwa ryitwaga Tour of California. Muri make ryazengurukaga ku migabane hafi ya yose y'isi havuyemo Afurika na Amerika, bivuze ko u Rwanda rubashe gushyiraho iri rushanwa nahoze nkubwira rizaba mu 2027 narwo rwahita rwiyongera kuri ibi bihugu maze kuvuga haruguru, maze rukajya rwakira amasiganwa buri mwaka. Nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wose wa Afurika kizaba kigiye kuri uru rutonde. Iri rizaba ari isiganwa rigomba kuba kimwe mu bice bigize isiganwa ry'isi ry'amagare rinini ku isi hose, UCI World Tour. Riba ari isiganwa rinini kuruta na UCI World Championship kuko yo yakirirwa mu gihugu kimwe, mu gihe UCI World Tour yo yakirwa n'ibihugu hafi ya byose by'isi bifite amasiganwa aremereye ku ruhando mpuzamahanga. Ubyumve neza ko UCI World Championship herutse kwakirirwa i Kigali mu Rwanda yinjirije u Rwanda arenga miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika. Ubu bw'u Rwanda ruzinjiza arenga miliyoni 150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi kazaba ari agace gato cyane k'isiganwa ry'isi ryose ry'amagare y'amakipe UCI World Tour. Ariko muri urwo rugendo rwose, ariko u Rwanda nabwo ubwo ruzaba rusabwa umutekano urenze uhagije ku mihanda izakoreshwa, hakabaho gufunga imihanda mu gihe cy'amasaha runaka, gushyira mu mihanda konvoyi y'imodoka zitanga ubuvuzi mu gihe cy'amasiganwa, rugasabwa za kajugujugu zigomba gufata amashusho icyo gikorwa cyose, wongeyeho no kwamamaza isiganwa ku masoko yo hanze. Impamvu u Rwanda ruhabwa amahirwe menshi yo kuzakura ibisubizo byiza ku meza y'uruganiriro nuko rufite imihanda myiza iteye imbere, rukagira amahoteli agezweho. Ikindi kandi runasanzwe rwakira ibikorwa by'isi bigiye bitandukanye, birimo no korerutse kwakira irushanwa nk'iri ry'amagare rya UCI World Championship. Gusa nubwo ibiganiro bigeze aharyoshye, hari indi mbogamizi ihari kandi iremereye cyane. Kalendari y'amasiganwa ya UCI isa nk'iyuzuye, biragoye kubona ahantu UCI yahegeka u Rwanda ku buryo iryo siganwa ritahuza iminsi n'irindi siganwa rikomeye ku isi, bigatuma amakipe rero yisanga agomba gukina amasiganwa abiri atandukanye mu bihugu bibiri bitandukanye bitanaturanye kandi ku munsi umwe. Bivuze ko igishoboka arimo guhindagura kalendari y'umwaka w'isiganwa ry'isi ry'amagare UCI ngo u Rwanda rwiyongere muri gahunda bidateje igongana kw'amagahunda. Ibaze ko kubera iki kibazo cy'amakalendari n'uburyo kiremereye cyane kugikemura, u Rwanda nirufite amahirwe ahagije yo kuzakira iki gikombe cy'isi cy'amagare cy'2027. U Rwanda ruhagaze ku gipimo cya 70% rw'uko ibingibi bishobora kuzaba. Gusa niramuka ribaye rizitabirwa n'amakipe ayoboye andi yose ku isi, hari za brand na televiziyo zikomeye mu isi yose y'itangazamakuru, bikabarwa ko kandi rishobora kuzaba umunsi umwe cyangwa urenga. Ribaye ari umunsi umwe, bibarwa ko abakinnyi basiganwa ibirometero 250 cyangwa se isiganwa rikazaba ari mini stage, ni ukuvuga ko ryamara iminsi 3 kuri 5, rikabera i Kigali n'ahandi mu bice by'imisozi yo mu ntara nko mu majyaruguru. Zimwe mu nyungu Rwanda ruzakuramo zishobora kuba izako kanya direct revenue, nko kwakira abanyamahanga bazarara mu mahoteli. Abo banyamahanga bakanagura ibindi bintu runaka nk'ibiryo cyangwa ibindi bikoresho mu Rwanda, no kugurisha uburenganzira bwo gucuruza amashusho y'isiganwa kuri za televiziyo zo hanze, cyangwa se inyungu zikaba atari izako kanya, zirimo nko guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda Visit Rwanda, no kuba Kigali yaguma mu myanya y'imbere nk'ahantu hambere heza ho kwakirira ibikorwa bikomeye ku rwego rw'isi. Ndetse n'abanyamagare benshi basiganwa ku ruhando mpuzamahanga biteganywa ko bazajya basura u Rwanda ku bwinshi, baje kuhitoreza bazamuka imisozi miremire y'u Rwanda ku magare. Ni naha dusoreje ikiganiro cya none, mwibutsa niba ari ubwa mbere wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura insogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho buta